sarkarni ai haisine yamne strain akoi di strain jabu mamang de tolai amuk ta thokidro ngakta ni thokidra ngakta morally legally constitutionally politically sunya yadraba angak po makhangi thoibu pot amane ba koise constitution gi chana patha degi leipa amoi bagi leina hujik to is akoi ji lawless ni khoi leina fuba chaiba adegi aduda adu to me paisa khaira me economy dukan lonjal le pochi yam thina khoi ji khunai moi ningbada polity moi ningbada toire basi no su phorong ani la this yam thina deeply sense toire amano metero na loire haide loire politics se means honestly speaking ai ngarang na handai so ina article 3 ga kari ga mu pallangang khalai se proactive oigadam wari saba hawre se amit sana haire ba man han na ta thamu se hagala kha amne ba adu ita di sadoi wai du topic to kai ne ba ina article 3 manipur fugai bagi kai ya mu renew torong ngai se ko sa han ngang lai na ko adu amu renew toroi se masai pot se kai no ma tor ko gi ko ta di no open news tholuk tre ba ko no wari sa do manipur se thuai ge ai se wam thok kari no ba ma khoi praja se khanma mam thoi chumna gi territorial integrity je no na sa to na su oja de ai na territorial integrity ka na ya cha le te munna masigi wam thok se manipur thuai se khalo 3-way split ka to bai tai no chi ngang da within court naga kuki maitai yen to da sigi 3-way aduna ne aina ga interview da kango somebody is trying to make Lebanon out of Manipur guide. Kaino da mo gi kuki intellectuals me ang nang ai chahi kun sa mo sida constitutional model autonomy Belgium Switzerland nain tarago sum ngang ai pone ba kui re ba ngang ai mo gi natra living together separately kaino ngang nan lai ba mayam se masi thangna ba ina Manipur Lebanon olan ba yaroi haise akhoi magi basic polity ki integrity social British na tawam ba singche phajal ma mayam dei kai dei ko si tam no hongdong na ba crisis ya opportunity ne ne hai to adugi mahuta laina si hana crisis so lai si da mu 3-way ta ko de perpetually Manipur hai na khoi na khama ma Manipur de handa ki crisis de gi kai ki to ni am critical lo ni hai mi se kai no da tap tai khana la kanda separate to kan hujik si injal la ki ne ba ina u sine ho na register lu na ne ba tap tai khana la isi mark ta khoi se trap to ko se kamai to no tap tai khana lo ji split ki po se singchep se layer ma thajal la ko matam da ai ne khai dana British matam da wan samal khajal la me 1960 gi nang gi land revenue ge kai ki ge de 371 chaina jingana mu kha bani adu mu da hujik tor ko di na chek na mu kha gen tor ga di 3-way split oi ai koi rai chaina ti metaphor se na ga na bol le chine ma mang crisis of hai ram ne se ko we need to be very careful see se consolidate tong ngai gi chan wang ba sumai na saman kha bi da wa na kharam ai hai na wa na samal kharam ni adegi phakong amuk sa 371 jina nang na muk jingan am khajal lak hujik taw rei sina muk chek na sa ge ne ba wal ma mi da akoi na toina saman khabam thokti hai bane ba ko kha ba ya ba jaga da kha gani adu su state amu oi dim ni na chek na chal la kha ba ya tha thok to ma pham metaphor gi wa ni ko aduna anobo form ama common good ama thi ra ga de ko di ma chet ta ni ko handak taw rei jang ba moi gi ruling masa bo ing sa ngang gi wan thok se ma ba masana initiative lo jar ga meeting taw ngam da na external third party changai ne ba natro si akhoi gi Stanford University gi the taw ga psychology gi research am da kai hai da mediator ko music interest inject taw na resolution da hai de nang adui ta ga nang ga ai ga khanari adna ko nang gi interest am lai ga ai gi interest ani si ye khaina ra khanari ne ba sigi nature of one gi interest accept se third party mediator gi interest na color am to hong e ba nang gi interest se transform to ba ai gi interest si kari gi no da ngasai mediating person jina chang akan aduna ne ba US na every conflict ta mediate taw no honor je kan American interest inject tok chen doi ne amana koi di isa na lepcha wangam da bagi character do
ꯂꯩꯉꯥꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯂꯤꯁꯟꯁꯤꯕꯨ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯎ ꯂꯥꯎ ꯀꯧꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ sina aduna mediating element government of India gi interest adum embedded toksalani yausalani ba koi interest ana lakadori ba manipur gi tungi feature sida ko aina ga federal structure kare ga in law is sigi wang toksi mun khanmam thoeba 371 c gi manung da governor gi role in state politics chumna gi atop state la leba governor gi role gi hena sharp way je koi khanga da bane aduna sigi mediating role ga yaisina Indian state ke larger interest some ji yaw doine ba chumna leba na non thok pada na tana poram manipuri aduna handa ki se koi mangda adugi readiness ama semane aina han le haija bane bai crisis to le je adugi tawrak pa yana ba yumpham ama tau bane ba aduna hojikti yengo koi khana resi tawrisi negotiation daroga give and take tawjane government of India will be an active negotiator mediator ojone magi interest strategic calculation of global India ki foreign policy ki strategy ki loina mag yawra kana manipur haina koina iksa gi itom ojaba gi character du di thugai badan natana pura hongan ga season aduna ina ngai wangang ja na bot collecting aida pen da na sungang da is a epochal moment hai a transformative moment am ojene chakti na chawra challenge ne ko ozan ga bot le pu ge gai changai si political space ka intellectual work su tau tau na so na ho bodong tau boda mi na ngang sa ko ge te academy se mai pu than de na adi mata ma pan da le ga di english ngang ga ada tau ga tau le na musi system se chang ga renegotiate tau no jang uji unai se mp to pa una na ai koi party ka na ta ba wari sani lobbying ai ga english word se lobby da khana bu ne ba main meeting da wari to ga lobby da cha to ko do adu kan da sana bu gi wari dai la ire be english word lobbying ai se ana aduna lobbying ai se dinner party sama na ba cha ma sa ba sama na multi layer to wari sano ne koi iton do wara ga so amani do wara ga jo ngang bom to ko ngang ba du ga national media da ngang ka the terms of engagement je kamai hong ya ga ge se khan ga da ne ba koi na ko anna nang na ngasi hangai ba sa ni si koi thok no ham ja tai na te chumna gi kari expect to da la eva transformation over the years over the decades aduga critically amuk handa ki chahi ga makai hala ko sida groundwork ama sema is ana hojik wari hek sabada sigi groundwork sigi ground reality had ane base this is the ground reality is same na to chahi ma makai sida sida mu jum pham mara wari sagat na ke ne aduna aikoina khanga ga di resistance to ge da taw do ne aduga common good aina ha reis akoi bana ma ge three way guys se community le se pangan ju le se aina aina aduna chumna gi three way taw nu nang na naga ina hari ba cookie ha su minor tribe pai gai le don't just flatten the diversity ko maitai cookie naga hai yam to to khona rak sa is contradiction to our own reality akoi the fruit yam lai ri ba naga hai du fit taw da jauri cookie da fit taw ning da jauri terminology mo hu khana kala is di mar mu ha aduna to na hyphenated identity na nga ngai do nga na cookie chin jau mo hai cookie jau mi jau mo hai taw le se it shows the complexities of identities aduna te the maitai cookie na ga na taw isa is a wrong nomenclature never la na diagnose to ga so we need to intellectually resist politically resist ko if require people on the ground physical ko protest of level ko it's all legitimate political tool as long as you don't do violent activities of the peaceful protest is part of your fundamental right natra physical protest I see I think I nang interview lo ngai jai hajaning is ko miyam ge representative la avina ko aina miyam namu miyam ge saru ne bai natra aina haja akoi miyam prepare to go mathau tai groundwork sema to aba pon ni dana aigi apprehension gi lai ri go consolidate to na sa ngai samna da we need to prepare this see the beyond me each one of us akoi du prepare to wam changi aina miyam mood amoina aina political leadership ki domain du changu na
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯌꯦꯜꯒ ꯑꯩꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯟꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯂꯩꯗꯣ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟ ꯇꯧꯕꯗꯧ ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯥꯅ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯀꯟꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯪꯊꯣꯛ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯦꯜꯖꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯖꯔꯂꯦꯟꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯟꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯦꯠꯅꯩ एशियादि तोंगाली सोसाइटी स्टेट के रिलेशनशिप लेबानन जे एग्जांपल नि हाइबने दो हंजन जन हाइलानि मा सुसे आई पंदरबिदे इंटरव्यू द नांगी कांगबो मना कंसोसिएशन मॉडल जे यादे हिल वैली सी डिस्कोर्स अटैक तौरे ने बइन तौरे दो हिल जे काइनो वेल आई सुम हन तावर नंग मोनो मागी अरेदा करी नंगी करी आइना देहरादून जे 640 मीटर्स कतनी Minital 2000 maya layne natra lisingam chami khene neba haiche adu anima hill station na neba Imphal na 800 meter raga chora champura 9 je kai hill valley hai in to these are called discourse thuai bam chang politics is always based on certain kind of discourse natro nupi is kaino nupa is kaino black aina kaino white aina kaino the discourse man same reality neba natra adugi discourse thuai bam manipur ju hill valley divide thuai ga done adugi akogi sigi intellectual dimension dagi ko political dimension dagi social space civil society space dagi kok se chungjin na changani mafam matam matungna akoi da di life chief over the crisis yeng over na chaina akoi loi witness bang u nara ai nang na kai do no wa nga kai do no article ira kai do no twitter na kai do no kan sum taw je simply you don't understand hojibu prime minister wai sa nang is the bozuka khillaga ek khilla wai sa ga dori ba manga mukhara amma taw dori ba ko mafam matam haibam leibane ba ko akoi da di ajam pada hunna leise but all set and done zahining ri ko na no media leibane chingai pick up to bom chang ba ko consensus ama discourse ama idea ama wakhalon ama mayam da pulak chang ba ya jana da ti wari sa ba ise is uji mang ta taram ai hana amisana wari sa ye khang ba de ne mu renew to ga khoi je ready leibam chang ne ba ko je ko aduna natraga di noi khoi mang da leba ground le di manipur di almost split ta thama bane ba moina natra adugi du ne khoi tu ha never say please talk don't say cookie mai tai talk how is so soi doi ni ai ngang ai tari ne ba cookie mai tai wai sana ho le it's not cookie mai tai atop ja coalition ga men moi ruling party wai sa ni manipur ne wai sa na te natra ai ko and manipur ki complexities and diversities mo na flatten toroga justify tong to say we need to resist and la na so wai si na don't call it this talk don't say that it's a cookie mai tai talk so no in press report of the section of the at least sigi se moi sona kanda khoi community masen gi kaina ba segai na ba fragment tawrei ba mayam sigi core da ruling coalition da fragment oi se moi masen ma khon man adrese UT na cabinet minister amana tale administration moi tale adu same sarkar pai du martana mu piro ya ga di khana ri se sarkar manung da na tro moi ya mayam apan da khana ri ba mayam chai ne sina tab moi masen na fracture mayam tro ki key fracture over domain amane ba ruling coalition ni moi famine isa so that's a good step one step never but aduna pistok ne ha ba ba stakeholder mayam am lai ri ba topa si moi ya hang ya ro kine ba even elected member da so ha isini Congress has to be involved. Moi lo yar ko ta ne na tra adu su mu elected member ka kun oyar hai dai na adu di outside ki stakeholder mayam chang ne ba adu na expectation di moi gi ruling marak tu da moi gi coalition na di at least gyan tamin bam chang ne ba lengak ne na schizophrenic ki type ta amana mangang amana ngang yan da bra adu gi type te lai re na moi na so it's a good step moi ma se na na fragment du punjal la ga di it's one step we have long way to go but it's one step I know we have adu so ya ni sincere way de kai de se ga menu indana na kara na puram ba